good afternoon once again. Welcome to Encuentro Rap Battle Zamboanga. Everybody make some fucking noise! Okay, this is the motherfucking fourth Sunday for this fucking month. So this time, sino kita? Ngugang niya? Okay, some heavy shit, motherfucker. First battle for this afternoon. Man on my left, introduce yourself. Right. Castigo. Versa de Lengua, Top Dogs, Revolucionario, Remador. Ganja. Man on my right, introduce yourself. Atong tao, tropang pekero, laing burachon. Okay, let's get it on! Chinga! Pause pa yun. Carakus. Squid, tukin muna. Ah! Okay. 1 minute pare. Ready? Okay, go. Sabi yo si Cosa di suyo motivo. Porque conmigo le amandaman una. Sabi yo si Apari Cunela di suyo nana. Kasaubaw dalaga. Porque po taki na encuentro. Vende alam mo kwek-kwek. Ese debo color, pati debo olor, masyede pa mo na pek-pek. Ya queda bo negro por causa na calor, necesita bomit. Kaba este battle, ken kere sige kumigo asi ko na statut na la Merced. 1 minuto lang ste. Sabi yo si Onde Kumbe Pipina de Botata. Pero sabi yo anak model de Bonana. Pero na otro tata. Tambuyong gani mo si Kwanto Bilog de Botata. Yabla de Botata. May daw le ko sasabi. Basta sabi lang le. Hindi le kung buwes sali. Okay, time. Okay, like, make some noise. Okay, sige, man on my right. Kaya, Go. uy! Isa kong tapasa! Porma kay Pobra, kung todo mo na yung nata, talaga kumarapatada. Sa mga nandito, pinapakilala ko ang veteranong Corbe ng Paseo. Please welcome, Castigo. Pero baka mawala na si Bisiana, si Naurila, sinta si NC may mesa pa. Pesaba ka mo na yung uban, check ka mo abaw, dahil si Marimat at si Bakal Samal. El gente no hay suerte. Por casa él entra de mi vida. You know, you are the part of my life. You know what's part of my life? Utot lang ka sa akong kinabuhi. Kung di mo pa rin naiintindihan ang mga sinasabi ko dahil utak ko may B.O.B. o pumunta ka sa Santa Rosa, doon ka magbenta ng sigarilyo. Nasingit. Paano segundo? Ilang segundo? Sipa, 30 seconds pa. Police. Largo pa el segundo. Dahil si para contigo. Nadito yung turno, sigurado. Kaya segunda round, niya daw. Siguro, kaya mora, lapit tayo conmigo. Alam po yan, ito conmigo ataha. Este dato ng encuentro de broma-broma lang. Poco komentado, poco alegría. Ojalá no rin po ano to conmigo rabia. Kayo yan daki para mambarkada. Time. Real. Walang pala. Okay. Round 2 yan, round 2. Round 2 pare, sige, ready? Okay, go. Sabi yo, nanervya man yo. Kumigo po kere man fight. Fuck you bitch motherfucker! Kumigo po kere man bangga. Bitch, this ain't no fight! No sabi yo si Don de Boya, larga de bo palabra porque sila yung bulabog. Hablata man yo ole! Broken Spanish versus broken Tagalog! Debo mga palabra, claro, escribido. Pero ara, claro pa lang, tamiri combo, iskuro. Didiya pa lang, combo di noche ya. Del cuando queda samal si malimal. Habla pa po kumigo kay subió arriba mesa. Porque, cosa combo ya pasa. Yan to, apa combo nanara. Freestyle lang se por eso yo ansina. No makita cree ko na cosa le tabla. Que di suy mismo na tabla. Yan to ako neste na nga. Ya. Are, kanya ba? Respeto ba? Pabor lang ba? Respeto ba?
Si hindi mo takriya yung mga palabra. Debo si bida, ebo siya si cuidado. Habla tu, ito broken Espanyol. Iyo broken Tagalog. Makin broken Tagalog lang pero de ese talento todo. No teman broma na mga gente de alya. De amo mga talento todo de puro. Hindi describido, hindi igual contigo. Tato de sambuakan, no ipamasikat lao siya. Wala no rabia, tabi-tabi po. Wala no rabia, tabi-tabi po. De broma lang. Kasi pagka-seryoso. Step, batay. O, iyo si Mira. Ay, por casa conmigo a Mira, iyo tiene miedo. Pero hindi tiene miedo, así también yo Mira. Kahit, maskin cosa pa man to así conmigo, na mayo kay Bel. Kaya, na segunda round, como to pati para contigo. Espera na yun na otro round, para pwede ka naman balos. Kaya tupad conmigo los. Okay, tayo. Okay, round 3. Yes! Mari go. Ya Beneleki, talento doble manada. Ya Benelambuquisi para mambroma. Cosa ese de pensamiento, benjute lang, medya pa bulok. Nung mabo kumigo kay sabi yo ara ebot ang putok. Porque pabukang dia, si hindi mabo pwede imbisti. Kaya buhin ka mo kumigo para ebo iri. Nukere lang yung bastos, nukere yung asebaho. Pero sabi yo, debo color, el baho. Baho, kay mabaho. Iyo baho, pero debo boka el mabaho. Alto bo kumpara kumigo. Pero mas bright yo kumpara kumbo. 10 seconds. Pero en broma, like el ole, ya pa na lambuki para man broma. No amore. Makikita mo gente. Gumaboko, may kuryente. Mas ladron pa mo, kuryente. Mati. Tapi satu tare yo alegre. Hindi tare kay alegre, tare kay tagagayo konoste. Maskin di medyo gente makiki pero manatatong dulipan konoste. Akalinante habla yo tan nervia, de brasan tan putok yo una lang. Pero mampanga to igual conmigo. Mga tonto igual conmigo no hay que ngata tiene miedo. Bakit todo pa ako manghunto-hunto. Ya habla to, bright to kontra conmigo. Kanya habla dito yung nana. Siyempre kaya matami na habla ko ng anak bobo. Kaba encuentro, ta sigura yo. First time contigo, ito ay perde conmigo. Siga naman to, nasabi lang nyo si cosa nila mga pensamiento. Si igual lang ba ako ng tigo? Tabla to, di mi utok, pensamiento, jutay, ibulok pa akong bumongo. Na si jutay, di mi ko, silang debo. Aki mo conmigo, mira, no mabunerbia. Kasi pakut-kut, ano dyan, ikat sa bolsa. Nakita daw kay Rene, kawat daw kay Luya. Lang Luya yung ingres sa kara. Okay, time. Okay, make some noise, everyone! Wala, sinasaway kami ng polis. Wala kaming permit. Are, yang warn ka nato ng pulis. Yang warn ka nato ng pulis. Dili man announce no, manda ka nato man disperse. Manda ka nato man disperse. Busca tara pwesto. Ano daw parte? Ano kita parte? Mira si mayor ka naton daw. Pero ablayo kasi ode lang no. Kaya kaya si umigo na pa no, na presinto. Alsa mano. May isa ka na. Largaan sangre, sige ha? Sige. OT? OT. 3 OT, uno pan. 3 OT? Uno aki. Hindi, 5 bots yan, ay pa. 4 pa lang. 4 pa lang, ubus ka pa uno. Pero 3 OT ah. So, OT kita. Okay. So, OT kita. Yung start din natin ka ba yung start?
Ano lang, luwag-luwag lang tayo ng konti. Konti lang. Luwag-luwag lang tayo ng konti. Yung mga sarapan, upo na lang, please. Yan, para mas maayos kasi natin. Pwede sinta, no? Sinta los Thank you, demás. thank you. Okay. Okay, startin natin si Castigo yung start. So, ara, mag-start kita ko na ili, ha? Sige, 1 minute pare, ha? Sige. Kaya Jenny pa to swerte ang oti. Eh sinawa siguro, tala to na urila ta sinta dol mo lang to. Na este ara oti siguro yate ha. Eh baka abla tiga ganayo, abla to chamba lang te. Bila ba kumiho kara ba? Di ba Jenny miedo ko pa'y contigo. Ta abla to di mio color, di negro, di mio altor, bin alto. Pero mas kasi natural yate, hindi ka combo. Dol porsa lang ba sale? Ansina, el epekto, siya na at ang chingaan, porsa ulang, di robada. Despensa ko sa ito dito na, demora ba ito domingo, bumita na mi tata. Yung what a pensa, les, ikaw sa likomigo abla. Manda kami sa rin ang mga hente aki. Eh, di mo chance lang, di mo mga barkada lang. Yung yan, Neki, na uban. Kay por kasi yan imoso, pagkaduro, pagkatonto. At tunta ko kumigo talama, kay por kasa na kinta nilbiya making kong ken paman. Por sa talito na di mi presensya, dito yung turno, ito si Kuidaw. Sila Kuidaw, este boto dato na ki. Okay, time. Palakpakan. Yeah, Castigo. Yo! Sino hombre atong tao? Siguro, yan to, pika ko na pika to siyo tata ko na di siyo nana na tamaraw. Por eso, cortale di siyo cuerno para hindi sabi ka ele karabaw. Ese de bo lengua, de bo pelo, kanto lengua, ba sa de bakalia pasa. Porque basta aran, may bumampasada. Habla po kumigo kay Sintay Ladol Emo. Hindi kel Emo, Imo kel. Bobo. Habla po kumigo kay Alibayki di miyo mga barkada. Ken bali di miyo barkada. May gani. Boko lang gani. Mira po, tabla kumigo real. Torpeste. May salta gocho, sila kupal. Di mio palabra, plantudo pa, dolculado de Hércules. Sabi yo, tabula boca da Viernes y Mércoles. Okay, make some noise, everyone. Load, Agi, si Kuan, Brian. Kaya dinawis production ng Toxic. Goal bueno, pero nisita, jalikin ka na, kahit pwede kita double OT. I want to both go to Castigo. Castigo. Kailan natin Campo Impierno. 273, Campo Impierno / Guns Pamilya. Ang galing nila, ang tindi. Dun sana ako sa nakaputi, pero ngayon nabawi ni Castigo, kaya Castigo. 8 miles, Ginamos Production. I vote. Luto. Si Luto. Kayo si Batiko. Ibo. Technically, si Yung Atong Tao, Tarkya? ngay na rhyme. Bale mga tirada, disuyo, pwede lang bitaw. Pero ngay lang na rhyme. Para kumigo, Castigo kayo, siyempre. Yeah. Last uno. Yung isa, sino yung ano kanina, judges? Yung isa. May pa. Luto se. Yung isa nag-judges kanina. Apat lang pala. No? Apat lang mas ka kanilo. Ikaw na, Nick. Hindi, ako. Last. Ito na. Ole, Matagyo, si Kuan. Noodle. Noodle, Ginamos. Parehas magaling. So, magandang banat ni Castigo. 4-1. 4-1. So right now, winner for this first battle for this afternoon, Castigo. Make some noise, everyone, for Chamba pa. Chamba lang, Gel.